atas di jalan yang linglung sing tawang sing lempas saja buka di bidang kapi. Semang ne jani gelamet. Now hendewek bibine pangsi detangkir diajak. Doning syarat saja kayun gelah lakar mewirasi kelawan iki. Iring langlah. Inggih hening asapunika Ratu Agung iring urusan. Tamangan bekerja. Dadi adenyan kayun gelah lakarnya selang. Iening gelah eling kapining pariun lukane sebeliwa. Saja. Lawas di denak lingsir ibun gelah. Subenilar gelah dewa. Kiwa lepang ubapian yai panjak bekerja. Kitu masih suwecan ide yaji kapining gelah. Subengawa tuang anget kayun gelah tipu. Kaneng tegone jani. Suweja kayun ide yaji ngrorohang gelah biang kualu. Tunggu dadani mewalik pipi. Sedata jejah kayun gelah. Ratu Agung istri. Dados nenten simpang sekali ucanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Maka sami dalar sampun tatas antuk tidiang. Sampun api kuentenan paluh Cokor Dewa dikiring puri Ratu Agung. Sakewanten ritepengan mangkin banget tidiang lungsur ing paluh Cokor Dewa. Sampun angkalinekan punika angin kayun Ratu Agung istri. Menawi sampun sancita karman paluh Cokor Dewa. Ngemangguhin asapuniki pemekasane mangkin. Paswecan ajung paluh Cokor Dewa aksi. Kali pangbaktenipun ipanyak taler aksi Ratu Agung istri. Mana tidiang sane mangkin. Pacang iringan angan paluh Cokor Dewa. Merika kaudiana ngelila cita. Dumukiri sampun irawiri kering udiana. Dumadak sehananing dukitan pikayun paluh Cokor Dewa punika. Presida Purna Ratu Agung sampun api. Ayo didiang. Iya ning kitu atur pipini sedang melahas saja pipi. Kayun. Duaning uli di telun jani. Ingurah sing ada tangki kapining gelah. Nyenawa. Sembangane jani ngurah sebenyanto sang gelah di tujuh diana. Pang dekaset iringan gelah pipi. Inggih ing asapunika iring urusan memargi. Paman tangki Gustin pamane nak hijau Dados ipun bengong kemudian sumen jani paman gengsi buka ketu tangki sampai lagi dan kemana jalan yang bangun dia makan Nak beli ngudiang bengong Ida Agung istri ngenika ken beli tadi newek kena di tangki Nenek namanya kon malu kene ilo. Ulu apa to? Uli sembangan dong irengan Ratu Agung istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone ken tiang. Sing jemara uli semangan, mula sedata tiang irengan Ratu Agung istri. Sing man irengan lo kijau-kijau li tuli. Sing man? Syah. Nak kengken beli makesiap. Kaden beli
istri mo ganeng ditu sedungkur Gusti Ngurah. Gusti Ngurah nganeng anak lo ngebot ngelinggih sepeda motor baru menang kajang ngomong mau sang lakar kok jeluk gebet yang dibeli ngortona ngortangan neseng-seng jodoh agong istri makaneng matan beli ini selong ingatan uli duri itu bukan beli percis bagong istri kan beli bengong sak mau pangan sajan tuh beli sajan tuh di ini lo ngiring bagong istri nak loh nyene gandeng Gusti Ngurah tuh lian sajan kita tuh tadi lengah beli lengah kengken jekebet kedeng nih loh tuh pang jebulung nasno yang diona borang ona ngebut yen cang ngedang nak ngebut sing cang bangko pai dona tuh sajo weh lo engken ane bengong beli apa tuh gelot tuh bangkiang Gusti Ngurah kenjel molo tuh bisa lo mau tumpuk kene bades makane beli duri nak percis ke cara dua agung istri ngena si seng beli medas yang santu apa ane tuh percis tuh beli bot Pantu ngajak lauli dulu. saking ungkor percis cokor dewo panggih henti tiang Apa nih Pantu Bang? patah santu saking ungkor silet percis saja jet ordo apa tuh silet percis saja jet yang belum patuh besik tuh dah silet wagong istrine jet jelma loh ne belar tuh jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne oke tuh kena beli ngordo ajan apa ane biar patuh beli sukron oh ne nah tuh aja bawa apa tuh aja rambut gitu jadi ordan beli ya dan aku yu wang lo mantul jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri yen loh cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah asing mecunguh na loh saup ganeng kengken kena loh perasaan loh kengken Bi, cek cengah pasangan beli. Nah. Di kengkennya kajak Indren nasne mau kadado, pang mati, pang sape, pang padu. ang sape lu pocol ke dalam dua agung istri len keres len keto tas Gusti Ngurah Sajan beli subakti. yes subakti saya ngedong udang beli matur Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ireng ini. yang Gusti Ngurah pernah Man? neloh kali beli Kemudian. yen bakat ke gunol bok nem kejang pang sing juari nengok kemasuan Kalau bang Sajan mau ngalen mah. yang pamit Iya sapu niko punikiran bagong. Depan di sebelah sentai. Sedurung titiang matu aku sepatu-patu ada yang nyet buya lehing setu tapi ngajang titiang lungsur gang renes lam priyantukan wau titiang kulit akhirnya akan ledangan di pelangane Jani ane sandang tiang gelanting ada sing benda nang temu mapan tiang merasu selawas tiang murid tiang sempatung barang-barang memarakan aja mau pinatu penyeruan rumawanan
sekadi tiang sing ada rasa let, sing ada rasa kimut lakar metakon deket ukudan mobil. Nah, yen mau olah tuturin dia. Apa mawanan itu dua kong istri mengaku itu hari tiang kangen. Yen biasanya tahan sih itu mengaku itu. Langsung kan udah. Udah beli. Mungkin kayaknya mungkin miluk itu nah. Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol. Yen nak nengir tuh kena bebai bongol. Nih, tan mau kita mau sok kita kayak capat nget siap. Sekan gitu nih. Mirip. Sekan. Sekan mirip. Ya kene kan. Tapi Yen nawang nih, sing itu ceratur pamane kenapa makin? nang paman matur. Jangan. Ket lian paman matur itu kayu mau ucana. Ring itu. Yen sing kayu mau ucana. Kek kakonen. Dijak dan. Mere. Nih. Supaya para kedua gingsir kita udah tagal berkiau. Para kedua gingsir, beda tagal berkiau. Para kedua gingsir, beda tagal berkiau. Beda tagal para kedua gingsir, wow, meriki. Terus gitu. Yang dijamuk dekat, kepet. Terus gitu. Kental legit tak jenik gini. Peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Wih. Enak, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek deh. Nyaman di sini dulu sih. Nyaman di sini ada dulu sih. Di sini bisa lali. Di sini nyaman di sini ada bisa lali. Di sini ada bisa lali. Yen mani-mani yen gedeg pasangnya adeng-adeng ros banyak kelapan tur maning banyak nyulur lause dia jangan ngercep cerceng-ceng kebes tur maning yen bin mani puan bahasa pedek kawang bibih kan kini nyeng itu nah dia kayak yang kelima kejang kebes yen keles lah nanti ya yen tanggung jawab Dan ramah. Ya kan keles, wayan ke keles, yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab wayan keles. Kita kemarin ampun becek kayune, seneng kayune, ngane nak lo persis cerita dua kong istri. Atut. Kamu kecil lo, tur maning jadi patuh jersilit. Ya. Raos apa tuh? Hah? Nama kenapa meneng raos? Makan asapun api di tiang. Napi. Sangkan mau bisa ngeraosan tiangan lo. Mulai sangkan mau nepu kenapa kengken? Gusti, yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti. Men? Sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti. Wit sangkaning parakan duwe negingsir senewau boleh matur ing dua kong istri. Gingsir lah kayak ini. Nggih. Weh, ali mau. Gingsir? Wah. Bagyo nih, tepuk jak nado bagyo. Bagyo kene. Karena Gusti Ngurah mau picok pipes kenca. Cibai channel. Apa? Sekat. Kangseng channel. Ih, jadi jane. Tiga tane jani. Nih. Hei. Ngelah mata gede-gede amun balon montore dengeng nih apa nih? Adot kan. Nak tak muncul nih. Lanying mangan. Yenane lanying tur maning ane mangan nih ngorok bang pamane iki. Sakti. Mati. Mulai sana malah. Kunci.
lalon numune lalon. Wau dijang mangen kadgone puniki ngono saking sarung jadi. Men, Kadgone puniki jadi angin madam impun. men, Aduh Gusti Ngurah, Gusti Ngurah. Papanipun jatmo corak rumah sati cengrung titianglah nyamuipun nidan sana kadgone puniki angin ngemadem jatmo cacak. men hitungan pamane kengke. Banyak titiang botek mapan titiang nyamu. Nah yen gitu jatuh pamane suk semua tiang. Nih, Walau bukti yang nih, deraus kan? mangkin. Benar. Nih, Bang tahu aja nih asal. dan mau bukti. Ye. Gua mati. Dan Men, mati. Sing modaya, jang. Tekan kebiasaan cai ini. Ngemela buku ini manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak mau kasengan niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah subuh mau takut. Nasi mamancine, bas besruh pang solas. Nik-nik-nik kan pelajar di memarakan. Menjajak, lekjak. Jadi ngalah mah, biang. Siap. Wah, semik. Lu, dia Jang Milu terlibat tawang. pemilu lah terlibat ini. Wah, baru telung loton. Hei, hei. Engket. Gisi yo, vaksinnya lain. Oh, betul. Mau, nah. Li, tuh yang dini beli ngilat kado dan kemudian mau tegak di bangki anget senang. Nih, tuh hidang. Bos gede kena hei. Di bangki anget, nah, tuh haronya pangus. Ijak matanya ini. Buka penyumuk ikan tambak, bececek. Ijak namanya bangko. Sesuai dengan kayak bangko. Berderet-deret mati bukan keluarga. Baik bener menangkap orang jangan mati. Yang dikejar bangko kita mata kita. Yang jiwane mati iwa sendiri. Yang sekian bangko dosa. Baik patu nih. Hei. Yen bener wani ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung dadi bungut lambehan sangat sang. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di subane telak-tekan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitanto. Pati kepangu. Uliane raos menusane nepukin sangsara, memehan mati uli raos. Ingat apa sih? Peng kuping ditiakan tos, tapi uang titia puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat, tapi uang titiang sewa Ye. tiane. Sing merasa tegen belih. Tonton titiang ringi uang. Paman matur. Ngraosan tiang aneh nalu benona supra. Kemu keceluk nganeh nalu persis cerita doko istri. Sila nyak sini Wih. yang ngomong itu. Tadi dengang kene. Sila nyak sini. Yen paman dot tegen saksi. Saksi ada. Yang sing jong oleh saksi. Nip mau kayak pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang nenyak cara wayang golek di televisi nih. Bangsat keparat. Gede san kena. Ane kencen munyin beli nih, atur beli kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Gue peragat. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, jong ibu ngoyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyinya.
do dadi tanro wen ulian sap kan metakon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak kijo. Kaden gitu dua kong istri kan beli. Beli landas ngordong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngireng angi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri gandeng akan dan Gusti Ngurah dan Gusti Ngurah ngandeng nak lu penang kajo aji ona supra baru masang keceluk sile tepatu ajak jet. Kaden gitu beli maro ngordong. Dija jangan ngomong kita belas. Mara dini. Dini tahu. Bolos. Jak turun pada Mang Gusti. Ada apa? Jak metelan orang awon nih. Jak anjuk Gusti. Nula kan pramobela dekin aing Iwan, ha? Mungkin kedumun titiang mangno boleh mataken ringangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua gong istri ringangan Gusti titiang wawu matur asapun iko Ya duke itu dua gong istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan ping kudet yang matur. Itu sing kayu mau kana. Kayane mongke milu kue kawan. Lah penyeruane buek Bener cek kedek. becek Yen sing bener pun mundur kembecek itu nah. duko dua gong istri pinaka ciri ida cenidra ringangan Gusti napi te duane ida cenidra atau cemburu. Kalau tidak ada budang di balik batu, kok cemburu? Kalau cinta tanpa cemburu, cinta yang hampa. Aduh. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Ada kucing rasanya coklat, timing rasanya mio. Nah ulo sane. Kita nak nyudokin pekayon ini dua istri. Oh iya. Para kana bener-bener dapat matian. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman kiana. Kudiang nih. Si gedo-gedo, kemudian syarat ngangkol nak ngodon. Konget luwung baci ngisian di dua kong istri. Si jauh di mongket. Tolong mongket. Ada dok. Bayar lo. Di apa ada syarat saja. Buka sangkolot kini gingsir. Saja ya kena resno ngajak ya. Ini ke karuan nanti. Konen lo. Nah kini mumpung lo konen be menipuan pasing ki benoman sekolah. Sesupane yang mahyo gitu. Anak ya kengken. Unuk yo mensanjane beli saya kenawa. Kengken ya. Kiratu. Mumpun tiwas tek-tek. Perempuan nyelebes doang asal kali angon maya listrik. Ken beli. Kau mah Saja beli geser. Banyak yang aku. Saya Yo. yang lagi le ya kan. lah supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyelebes angon maya listrik. Do bakal asin lo. Lo mungkin Ya. patuh nak mau timpal yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto abjok. Oke, dong. Nah, orno beli apa kalau Tuh. Lak sing ora akan nyamo apa ben ajak lo budang lak abat yo namping tipis banget beli bensin boleh. Yen sing beli yo ngelang tipis banget beli melo kali beli. yang ngelah bang, yang masih bingung yang sing. Kok ini dadane lo Keken tuh untuk. bang makan yen abedik tipis beli ne. Ini untuk. Penampan kalung sing mekelo apa? Tapi 2 bulan. 2 bulan lebih. Tugas penampan kalung ane liwat ne boyo nganga kucit guling ngaji telung benang kali. Ken beli. Bang bakat beli kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas kuat teken yo. Oh gitu. Oh kita unuk nih. Oh yang gitu jani. Yo ya kene nu mutang ken beli gue. Dia mau kusir peluang sila dijak micung Nah ah. sekarang siang ngajak yang itu. Sekarang Beli. Tanpa semua udah beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih jelek-jelekan nyamuk sejatanya beli nih jelek. Kena di bisa lo orang dilek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi menang kali ke sekalung ada kan. Lo se panawan. Bukan sebeli nyuang kucit tuh nah ada satuan beli yang ngangek. Patuh nganggo nyile nganggo mutang
Atuk. Kira-kira mutang dua aso. Beli nangan lo benang. Dong nang jong dua aso. Jadi beli dan dia ini mudang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah, Banyak tuh ya. Mudang. Kemudian utang sangat tang. What? Beli pembekas saja lo syarat ada. Syarat kenapa? Iya, saya merasa. Untuk apa? Kau cedok mudah hilang lo. Ya ngalah. Ini katik ni kudian. Katik ini cedok sama lo. Jani. Tahu Jani mai lo. Ayo nah. Ngingken cek kira mau pangan nanti. ketembuk rasa ulun aten di tiang. Tadi gitu. Apa peleh hipun lagi ngatekan cedok Gusti. Nye nih gingser. Nge. Do naik paman salah tak. Di tiang cedok gini kadek ini tiang. Iya nak metunan dia tuh yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedok gini Weh. kadek ini tiang. Yen bener rune, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konden kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang pamit saking Riki itu kita Gusti kang ngate cedok nih. Nye. Gusti. Ya. Nge. Oh. Gimana tuh? Weh. Weh. Lagi ngingken. Ini. Kelintep dia dah. Kelintep. Sing tadi ngintip nih. Weh. Dijual pun katakan cedok kan ini. Weh. Abai. Nye. Sen. Semua di pun ngatakan cedok. Dia sing bangkat tuh di tiang ada di pun. Weh. Weh. Abai. Nang dia apa mati nih? Nang udiang apa mati? Man, nang dia. Nang udiang. Iya takon nang dia apa mati? Nang udiang apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Awang ngalih usung. Mami tangguh bermatus napi kantun kepada mengaku tukar sekian-sekian yukti nih ampura yang sekian-sekian kadiwau riantukan para kanduwene pun paman ingsun dados purun matur kati sapunipun muastu joko dewa mengaku tukar sekian-sekian Sing sandang urah matur buka kintu kapin. Sepatutnya nih gelah labuang bawas kapining ragan urah. Aksa mang masih gelah di busuk. Pas kedropon tadi gelah. Masa mite jelek pas sebang jelek lah kapining ragan urah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet prade misi lah pas buka turi paman gingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragan gelah. Radu labu sampunang cukure dewa mau cani kadi sampun tur maning sumenia rembung patir titian napi malih sikian titian kadi rasu urip titian katuringan cukure dewa ruwenang ini ketamatan titian dados panekan titian risasat tekia kupat menjantan sampun lenten persisi jadi keledangin kayu Sing sandang murah besanget lah karena napang raga diajak. Yen dia mau neka dirasa baktin ngurahi kapin. Apalah karangan gelah waras. sepantun titian murid titian enten surut-surut ngaturan surat wahyu diatmika sekala batin titian menawi joko rewa kantun sumenia ring peri ini kan titian ngaturan ayah yang sana makin